Айман Алихандыкы, Рахманкулов Азамат саяпкери Амир чабат. Киркшолка айылы Кант шаары, Ысқата району. 3-ші номерде Дибилен стейт, мен жаңылбасам, бұл да жергілікті Қырғызстанда туылған жерде Байтал кунан Кахарман, Кахармандын кыз екен, Есенқұлов Мараттықы, Бурушев Бекжан саяпкері, Қазыханов Абай чабат, Москва району Нарзан айылы. 4-ші номерде Далия, бұл да жергілікті, атасы Дауыл, енесі Анита, Абдыкеримов Бақыт Бөрі. Ой, атадамның қанаты, мына ат чабышқа чоң салым қошып атқан Бақыт Бөрі бар әкелді. Мына тақсырыбыз көп іс-шараларды ұйыштырады. Мына ұшу Орозай құрман айт болғанда біз дайыма Бақыттың емгегіне разы боламыз. Ат қошып аттыр, бар бол баке. Өзі саяпкер, өзі таптаптыр. Ақтан чабат екен, Қойташ айылы Аламеден. Далия. 5-ші номерде Құндыз, Россия Федерациясынан келіптер. Атасы Элвис, енесі Рашенджей, Иманқолов Болоттықы. Еркінбек ұлы Ербол саяпкері Нурел чабат. Күй району 11 жылға айлы. 11 жылғаны білесіздер, бұл Чоңқұр чақа барса да байге алады, көлге барса да байге алады, бұйырса. 6-ші номерде Гида атты құнан екен. Байтал Гарлемдің қызы, Саяқбаев Адистеке, саяпкер өзі Қойташ айылы. 7-ші номерде Дубай, бұл Қырғызстанда туылған құнан, Байтеректің баласы. Норманбетов жаңылбасам, Асқаттықы, Шаршеналиев талант саяпкері Ивановка Ысқата. 8-ші номерде Тайтору, Мейір атасы емесі Мейір Бұлақтың балдары екен, Шаршеев Нұрбектіке, Рысқұлов Аваз саяпкері Қамчыбеков Усман чабат, Нұрманбет айылы Ысқата. 9-ші номерде Қарагер, Манголдың баласы есі Самат Үсенұлы Азамат саяпкері бара келді. Сағынбеков Байсултан чабат, Қаравалта Ересу. Жана 10-ші номерде Манап, бұлдағы Қырғызстан жергілікті Ысқатаның туылған Белбұлақтың баласы. Өзіңір көрдіңір, Белбұлақтың балдары бүгін игілікті жаратып отады. Енесі Глория, Иманқұлов Бақтыбектіке, Бақтыбек ұлы Амантур саяпкері Али чабат, Ысқата району Алмалу айылы. 11-ші номерде Нұрғашқа, Анашит атасы енесі Мұзқашқа, Асыранқұлов Үсен есі саяпкері өзі Сатылғанов Нұрулло чабат, Талас облысы Бақайыр айылы. Нұрғашқа биылғы жылда байгелері бар, мен жаңылбасам. 12-ші номерде Шұңқар Мақұлов Талайбек. 2024-тің мықты тайы, чемпион тайы өткен чолпонатада Наурызда 1-ші орынды иелеген. Жақбеков Бекзат, мына мықты саяпкері таптап атады. Бектуров Нұрсұлтан чабат, Ысқата жетіген. 13-ші номерде Аймончоқ. Бұл Белтур менен Загатканың қызы Ноғоев жанаттықы. Қуанышбеков Ерлан саяпкері, Нұркемелов Аман чабат, Соқылық районы Белек айылы. Айбара келді. Ноғоев жанат көптен бері ұшы хат чабышқа аралашар дегелі 2 жылдан бері салып жанат келген екен бара келді. Бұйырса жақсы болып бары. Ерлан таптаптыр игілік қалайлы. Ұшандайлы 14-ші номерде игілік атты құнан Жадекс менен Айперінің баласы Абдраманов Дилшат таптаптыр. Абдраманов Елшат чабат, саяпкері Байел чабат, Ысықкөл Ақсу району. Омин, мықты сұртсын жігіттер. Білесіңер, 5 ай лампаға жөнөдіңөр. Қанша баш? 5 ай лампаға жөнөдіңөр. Жалпы 31 баш. Құнан кетті, ой. 31. Ат чабыш біткөнден кейін біз танылбай қалсақ, ұрышпағыла туғандары. Мен оныке игілікті таптаған Абдраманов Дилшат, Абдраманов Елшат өкөтең Нұрбек Керімбековтың қарағысын чап, игілікке жеткіліп мықты болған жігіттер. Мына өзілері атесі, өзілері саяпкер болып отырады. Бұл абдан чоң игілік. Мына ұшы Нұрбек Изаттың жанында жүріп чоң ойған балдар. Мына өздері атесі болып аттыр. 15-ші номердегі Ламира. Бұл
Нуриктике Каракетов Али Саяпкери Азирет Чават Ивановка айлы сыгата 16 номердеги Инеса аттуугунан Эскауттун кызы бул дагы Нуриктике Каракетов Али Саяпкери Ырысбек Чават Ивановка 17 номерде Ракета аттуу байтал атасы граф энеси Радмила Аббасов Алинике Аббасов Ислам Саяпкери Азиз Чават каяк экени көрсөтүлбөптүр. 18 номерде Желгара Айландер менен Карагаттын баласы Осмонов Азимдики Саяпкери өзү Алихан Чават Сокулук району Төшбулак айылы. 19 номерде Тайфун Торн атасы энеси Индира Мудалев Каракетов жылкы заводунуку, Жайчыбеков Нурлан Саяпкери, Мелисов Баяман Чават Ысыгата Красная речка. 20 номерде Резвая Редриот менен Даринанын кызы Каракетов заводунуку, Урматбек Вратбек Чават Ысыгата Красная речка. 21 номерде Ноорус Кобра менен Көккыялдын кызы, Бектенов Тимурдуку, Мурсаидов Адил Саяпкери Адил өз чабып атат. Толу Маевка айылы. 22 номерде Тала аттуу Кунан Туромдун кызы Дилшат ээси Федоров Александр Таптаган Казалаков Атай чабып атат. Чүй облусу Карабалта шаары. 23 номерде Пуля Ростовдун кызы экен Аспеков Нурдин ээси өзү саяпкер Салманбеков Бактияр чабып атат. Сокулук району Арал айылы. 24 номерде Жалын Маринер Жылдыстыкы Абдразаков Нурдиндики Нурлан уулу Ислам Саяпкери Айдин чабып атат Ысыгата району. Мына эме биринчи айлампаны жыйынтыктап, экинчи айлампаны көздөйгүнандарыбыз жөнөдү. 5 айлампа, экинчи айлампага кеттиңер. Мына кунандар эми жана чаңдап өттү да, азыр бириңдеп өттү. Эң башкысы кырсыгы жок. Татынакай мыкты чабыш болсун. Эми тааныштырууну уланта берели. Экинчи айлампага кетти. Мен жогорутан айтып өттүм. Тала Пуляны азыр Жалын 24 номерде. Бул Абдразаков Нурдиндики айттым Ысыгата району. Маринер менен Жылдыстын баласы 25 номерде Талибан. Талибан аттуу аты мыкты экен ғой. Талибан Любезный менен атасы Любезный, энеси Кукисарти, Нурдин Абдразаковтыкы Нурлан уулу Ислам Саяпкери, Умар чабып атат Ысыгата. 26 номерде Алсу Стрельниктин кызы Паша Алиевтики Али Алиев Саяпкери Нурсултан чабып атат. Орок айылы Сокулук. 27 номерде Барби. Бул Пилигримдин кызы Бараканов Элмистики Жолдош Осмоналиев Саяпкери Али Нур чабып атат. Түп Ысык көл облусу. 28 номерде Береке Майдандыкы атасы Изаков Жанатбектики Саяпкери өзү Абдулла чабып атат. 11 жылга айылы Чүй району. Өзүңүздөр билсеңиздер, өткөндө Береке менен Норуста Жанат 3-чү орунду ээледи чемпионатындагы ат чабышта. 29 номерде Аккуш мистер Асаналиев Мелистики Саяпкери өзү Айдар чабып атат. Чүй району 11 жылга айылы. 30 номерде Хансулу. Бул Харпаган атасы энеси алтын кыз Сатыбалдиев Смат агабыздыкы, Айбек Сатыбалдиев Саяпкери Тариел Шүкүрбеков чабып атат. Сокулук району Белек айылы. Жана 31 номерде Покер дейт го дем жаңылбасам, мош ашылыптыр. Райымбеков Бексултандыкы өзү Саяпкер, өзү чабып атат, өзү Ысыгаталык экен. Мына эме ардактуу меймандар, 31 баш кунан арасында чемпиондор мыктылары бар, жаңы кошулгандары бар. Басымдуу мен байкагандан бул Кыргызстанда туулгандары, Россиядан келгендер 3-4 бар экен. Эме баары буйруктан. Ең башкысы кырсыгы жок мыкты болсун. Мына эме биринчи айлампа, экинчи айлампа бүттү. Азыр 3-тү көздөй жөнөйт. Фиништик түздүккө баары тең чыкты. Чаңын чыгарып, иргелип алдын көздөй келаткан маалы. Жалпы кунан чабыштын байгеп фонду 545 000 сом. 545 000 сом мыкты. 500 000 сом ала албай 300 000ге 7 түр ат чабыш оюндөрүн өткөргөн күндөрдө болду. Мына эме элге рахмат, журтка рахмат. Мына мондай демиргелүү аймак райондордун
Демеушілердің рахмат. Бара келді, мықты баратасыңар, мықты кетіп баратасыңар. Üçüncü aylampağa жөнөдүңөр. 27-19, üçüncü aylampağa 27 менен 19 баштап жөнөдү. 27 номер бул Барбе, Ысык Көл, Түп. Жана 19 номердеги Күлүк Тайфун. Каракетов жылкы заводунуку. Мына 3-чү айлампаны өстө жөнөштү. Üçüncüye gittiler. Üçüncü aylampağa yettiler. Jigitler üçüncü aylampağa jönödüңөр. Ардактуу меймандар, эми кунандар келгенге чейин мына байге фонду тууралуу айттым. Аралыгы тууралуу баарыңыздар билип атасыздар. Эми байгени ким тапшырат? Кунандын байгелерин тапшырууга Ысык Ата райондук мамлекеттик администрация башчысы, акимдин орун басары Мухамбетов Айбек Бактыбекович байге тапшырууга даяр болуңуздар. Өзү Ысык Атанын кулуну жашы 80ге чыкса дагы дайыма аймак үчүн күйгөн Кыргыз Республикасынын өнөр жайына тоо илимдерине эмгек сиңирген кызматкер Жумакматов Эсенгелди аксакалыбыз байге тапшырат. Жана Чүй облустук Тел тору федерациясынын президенти Темирлан Тайманов, Айтулуу улакчы, Айтулуу Даңазалуу Эрмек Шекетов агабыз, аксакалыбыз Жылдызбек Данияров, мына ушул кишилер Кунан чабыштын байгесин тапшырууга даяр болуңуздар. Мына булактар кылып коелу. Ал эми кунандарыбыз болсо куулжуган боюнча алдыны көздөй киратат, 4-чү айлампаны көздөй жөнөшөт. Бара келди. Мына уюштуруунун башында жүргөн Аргымактын көпчү телевизору Жекшенбаев Адилет Даныбек толкундан откан маалы мына. Ай бара келди. 19, 27, 4-чү айлампага кеттиңер. 4-чү айлампаны көздөй жөнөдүңөр. 4-чүгө жөнөдүңөр. Онун тиги бара келди. Биз татлакайла көрүнүп атабызбы я? Темирлан. 4-чүгө кеттиңер. Оп, бара келди 25-чи номердеги. Мына бул жердеги бүгүнкү иш-чаранын башында турган Жолдошбек Осмоналиев, мына Адилет, Тикшенбаев, Жомарт, Ажыбай, атын атасы ар бир айылда мына 3-4 жигит мына чуркап, тамак ашын даярдап, ар жагын бер жагын баарын тосуп алып кызматын кылып атат. Бул уюштуруучуларга ыраазычылык билдирели. 15-чи номер, Кудай буйрса, алдыда Жекиштин тою бар. Андан кийин 9-чу май бар. Андан кийин Таласта 7 миллион сомдук байге фонду менен 24-чү майда чоң чабыш бар. Ой, булар 4кө кетти. Мына 4кө кетти. Бүгүнкү ат чабыш оюндарынын башкы каалысы Республикалык Аргымак Федерациясынын башкы каалысы 27-чи номер, 21-чи номер токтоду. Эме кылалы жигиттер.
Qandayсың? Жақсың ба, işler жақсы ба? Барак. 7 миллионны қап айттыңыз. Тұрлы? Тұрлы. Жетмес, аңқы деп. Мен ұққаным бойынша 7 болды шана. Дулат. Өңі ашының жақшына қайлы? Мына бір қол шағып қойылышы. Мына жақында дайындалған Дулат Мырза, Талас облыстық Аққұла Федерациясының президенті. Өзі дағы атшап, қазақ-қырғыз ортасында ата жолын жолдап келатқан мықты жігіт. Мына бүгін Жалалабад облыстық федерацияның жетекшісі Абдуқайым Айдаралиевич, мына Чүй облыстық территория федерациясының президенті Темірлан Тайманов, Дулат Талас облыстық Аққұла федерациясының президенті, мына бар теңші ынтымақташып, Ислам Атакеевтің алдында бар ынтымақ менен ревизиялық комиссияның қатарында да қызматын атқарып іштерді баштап жүрішіп, бұл жақсы жөрөлгө, ушу демилгелүү жаштарға Кудай күч кубат дем берсин, иштери ийгиликтүү болсун. Азыр эми чоке, маанай жакшыбы? Уюштурган киши чарчайт, карачем чаңды сапырып, төрттү жыйынтыктап, жыйынтыктоочу айлампаны көстө жөнөйлө деп келаткан маалы кунандар. Жоонтоо менен чогуу келатат. Азыр эми ушул кунандар жыйынтыктоочу 5-чи айлампаны көстө жөнөйт. 5-чи жыйынтыктоочу 5-чи айлампага кеттиңер. Жыйынтыктоочу акыркы айлампага кеттиңер. Жыйынтыктоочу айлампага кетти. Ишенбайке, аттардын жүрүшү кандай салыштырмалуу? Темпи, жай, ылдам, орто. Буюрса, орточо эле кетип аткан. Эми могу концовкалардын байкайсыздар, концовкадан. Баракелде. О! Barakeldi, mıktı baratасыңар. Ey, bali. Жыйынтыктоочу айлампага, бары буйруктан, жана була. Булар эми ачылды. Barakeldi. Мына көрүп атасыңар, ылдыйды көстө жөн эле куюлган боюнча кетип баратат. Жылга ба өзүңөр билгендей, ушул жерлерде кум аябай кеңири төгүлүп аттарга кыйын болот деши элек. Бул жолу мыкты кылып жасаптыр. Уюштуруучуларга рахмат. Таатына кайгылып, сонун кылып жасап. Азыр эми карагыла. Керемети ушул. Карачы, таатынакай. Birinen biri ötüp, marага men baratам, men elemen dep kelatat. Üstündögü baldardın gösünün jaynaganын айтпа. Ал эми чамынып чуркап бараткан бүлүк. Мыкты, эң мыктысы утсун эми, мыктысы. Таза жеңиш болсун. Turle. Ay barakeldi. Mına aldı da geçip barata. Şunlar maşallah kaçtı. Barakeldi. 12. 9. 9. Anan 4-cü, 5-ci, qana. 11. Mına hazır diyaqdan aytıştım. Ben mak görgönüm
12-2-9 4-cü olup 27 4-cü anan 11-ci nomer. Oşo menen 5 bayga mıktı kalganlar emi Kudayım buyursa uçuru kelet, dua kelet, mıktılar anıktalsın. Demi gezek Kunan Çavuş'a geldi. Kunan Çavuş'un 5. baygesin Daniyarov Yıldızbek Aksakalыбыз. 4. baygeni Ермек Шекетов ağabыз, Aytulu Ulakçı. 3. baygeni Aytulu geolog mına şu Aksakalыбыз Esengeldi Jumakmatov. 2. baygeni Temirlan Taymanov. 1. baygeni Ayvek Baktübekoviç. Mınası Qatar rayonunun hakiminin orunbasarı tapşırat. 5-den baştaylı. 5. gelgen Taydın baygesi. Бұл Kunandın baygesi 56.500 som. 56.500 som. Yıldızbek Daniyarov Aksakalыбыз tapşırat. Aneme Kunan 11. nomerdegi Nurgaşka Asrankulov Üsöndükü Sayapker özü Satılganov Nurullo çaptı. Talas obulusu Bakayır ayılı 51.500 som. Gelip verirseniz bayga tapşırılı atağı. Yıldızbek Aksakal geldi mi? Joke. 5. bayga geldi mi? Aldı mı? Jomart 5. bayga aldı mı? Aleme 4. baygeni Şeketov Ermek ağabız tapşırat. Ermek bayga görünüyor var mı? Ayvara geldi. 4. baygenin iyisi. Бұл ең мықты geldi. Жақшы çavuş boldu. Tüp rayonu Isıkkөл obulusu Alinur çaptı. Joldoş Osman Aliyev taptagan Barakanov Elmis'ten Barbie attı 27. nomerdegi Kunanı geldi. 62.500 som akçalar baygesi. Geldi. Demi 3. 2. 1. orundu eğilegen Kunan iyileri Çavandester geri bergili. 3. baygeden başlap tapşıralı. 3. gelgen Karager Mangoldun balası Samat iyisi Üsenoğlu Azamat Sayapkeri Sağınbekov Baysultan çapkan Karabalta Jayıl rayonu İrisu ayılı. 3. gelgen Kunandın baygesi 99.000 som. Kuvalı, medalı, diplomu, bayga tapşırıp atkan Esengeldi Jumakmatov Aksakalыбыз, Kırgız Respublikasının önör jayına emgek singirgen kızmatker, ardaqtı geolog. Aleme 2. baygeni Teltoru Federasyasının prezidenti Temirlan Taymanov tapşırıp koysun. 2. gelgen Kunan бұл Kantşarı, Kirikşolk ayılından gelgen Tuz attığı Kunan. Milan Alihan iyisi, Rahmankulov Azamat Sayapkeri Amir çaptı. 114.000 som. Diplomu medalı Kuvalı. 1. orundu eğilegen Kunan бұл Isıqatar rayonu Жетіген айылы Бектуров Нұрсултан çapkan Шумкар Маткулов Талайбектікі Жақыпбеков Бекзат Sayapkeri 2024 жылдың мықты тайы чемпиону Орыста 1. орында елеген Талайдығын Шумкары Байгені Isıqatar rayонлық мемлекеттік администрация басшысының hakimi орынбасары Айбек Бактыбекович Мухамбетов тапшырат. Байгесі 218.000 сом. Кубогы, диплому, медалы. Жана Арғымақ Федерациясының атынан, президенттің атынан ат жауысы Шумкар. Айбек Матбулов.
Бекзат Жақбеков мықты игіліктерді жаратқан саяпкер. Былтырдағы мына быйыл 2 рет ушундай бир жакшы ийгиликке жетип атат. Мына ушу Шумкар менен Орус тутуп алды, Ысқатай району Шернес тутуп алды. Баракелде. Байге тапшыргандар бар болуңуздар. Айбек Бактыбекович, мына Ысқатай районунда сиздин аймакта мыкты шеринат чабыш өткөрүлдү. Мына баш көз болуп, баарыңар турдуңар, уюштуруу жамааты, өткөрүү жамааты, эмгегиңерге таазим. Мына берилип аткан кубок, медаль бар мыкты, бар болуңуздар. Мына ушу Ысқатай районунун расмий бийлигине, жетекчилигине, Ысқатай райондук ат сүйүүчүлөр коомуна, Республикалык Аргмак Федерациясына, Чүй облустук Келтору Федерациясынын жетекчилерине, жамаатына рахмат дейли. Байгелериңер кут болсун. Мына достор, биз бүгүнкү Кунан байгенин чемпиону менен тааныштырып коелу. Кунан байгеде сиздердин көзүңүздөр көнүп калган Шумкар деген Кунан байге келди. Шумкардын ээси Маткулов Талайбек, саяпкери Бека. Таке байге куттуу болсун, сезимдер кандай? Чоң рахмат. Сезимдер жакшы. Рахмат чоң. Таке бул быйылкы сезондо экинчи чабылыш, 2 жолу чабыш, 2 онда тең утуш. Ооба. Экинчи жолу чабылат. Биздин командада. Жакшы, а бул Беку саяпкерди көп эле билбейт, жаш бала, бирок мынакей окуучу баладай эле көрүнөт экен дидары. Беку, сен менетиң кантип даярдап келдиң, ушуну айтчы эми. Директерди берип аткан бул жакшы жөнөлгө. Менет кылдык, кадимкидей эле. Канча ай даярдадың? 3 ай, 3,5 ай болду. Азыр эми ардактуу Шармай меймандар, даярдадык. алгандар сыйлыктар кут болсун. Даярдап, кадимкидей эле. Аламан Эл катары. келип калды. Аламан ат чабыш Тер алып. Сонун. Чабандесин ким изи бул балдардын? Өкөтең биздин чабандес чапкан бала тияк чапты, бул Аламан чапты. Ай азамат. Аламан канчанчы болду бүгүн? Аламан башка байкын. Анда бул чабандестин сурап коелу. Чабандес атың ким балам? Нурсултан. Бүгүн Кунанын кандай чуркады? Өткөндөгүдөн жакшы чуркадыңбы же бүгүн жакшы чуркадың? Жакшы болду. Эч нерседен корккон жоксуңбу? Жок. Жакшы болду. Азамат, атаң аты ким? Медербек. Чоң атаң аты? Бектур. Ай азамат, Бектурдун небереси мына. Таке сага бир ооз сөз эми. Таке бул Шумкардын ата тегин биздин көрүүчүлөргө дагы бир жолу айтып койчу. Шумкардын атасы Ефрон деген айгыр кайсым соттап коет. Энеси холдингдин кызы Хит дегенде. Келип койсоңор. Анткени мына бул кан элге деле таанылып калды, бул 2-маягыбыз. Эми таке байген куттуу болсун. Ушинтип алдыңкы быйыл баса 2 жолу утуп, 2 жолу упай топтодуң го дейм. Ооба, буйруса. 2 жолу утатабыз. Эми ишиңерге ийгилик, мындан ары дагы чоң байгелерде жолуга берели. Эми келаткан байгеге пландар кандай? Бекадан сурап көрөйүнчү. Бека, кайсы байгеге эмки аттарын чабасың? Дагы бар сарайда. Башка аттар ошолорду чабасызга Байге кут болсун. 22 апрелде өтүүчү Кыргызстандын колтума тайларына барбы? Жок, акчага тайыз даяр болуп калды. Кийинки 28-не Кунан Аламан кошобуз. 28-нде жекшинибиздин чоң байгесине. 28-не Кунан Аламан. Андан кийин 9-майга Кунан топ Аламан жөнөшөбүз. Атбашы району, Андан кийин 24 майда чоң байгеге ошого жакшылап даярданабыз. Алышбаев, Ырысбек чапкан. Жакшы анда, таке. Алган байгеңерде көп болсун, берген ат байгеңерде көп болсун эми. Чоң рахмат. Жакшы. Чоң рахмат. Рахмат, азаматтар.